kont l-enerġija li kelli u l-potenzjal li dejjem naħdem fuqu kien enormi. Mux għetnejt li jenxej speċjali, imma kifet qabel kontek u qatt ma kien ikolli ċans nieqaf u ngħid I'm enjoying life, I'm breathing air, I'm enjoying the quality of my life. Dejjem n-persisti u rrid iktar. Illum il-ġurnata, jekk din mal-mitni xejn għal-mitni li għandi nieqaf u napprezza l-inqas affarijiet fil-ħajja. Il-fatt li tqum fil-ħodu and you're healthy. It's already enough. Askin ikolli ċans nqum fil-ħodu ngħid thank you Lord, qajjimtni. For granted. For granted. Ma nieħdu xejn for granted irridu. Għax illum qiegħed at stage 90, għada ġejta stage. Naf li klixe bi kbira u narawa kull imkien imma din hija r-realtà. When it hits you to the core, il-mart serju kif qed nitkellmu, jew xi telf ta' xi ħadd viċin tiegħek jew whatever, meta tmiss mal-mewt jew personali jew xi ħadd viċin tiegħek. Tirrealizza kemm nedu l-ħajja for granted u kemm ingergru għal xejn. U naħlu l-enerġija fuq affarijiet li m'għandniex. U kemm aħna xejn. Tisma' anke bit-traġedji